سیکیورٹی فورسز تربتا آپریشن نیاما سے خوارج جنک بتر پاک فوج شعبہ تعلقات عامی ردا سیکیورٹی فورسز و قانون نافذ کنو کی ادارہ ضلع کی دمک تربتا خوارج موجودگی حال سرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کتک فورسز آپریشن نیاما خوارج بنجل مؤثر اندازہ نشانک جوڑ کنک بتا انیاما دو ناشرکار جنک بتر جنک بتگی خوارجی ناشرکارہ چا سلاح گولہ بارود ہم برآمد کنک بتا سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا تربتا سیکیورٹی فورسز کامیاب کارروائی سر دلجمی درشان کنان گشتک کہ امن دشمن عناصر بلوچستان سو من لیگا نیلے ای گشتک قانون نافذ کنو کی ادارہ ناشرکاری خلاف کارروائی قابل تحسین و مخلوق کے جان و مال تحفظ ریاست اولی ترجیح بلوچستان کابینہ دیوانہ حکومت گندم با نزورگے فیصلہ کتا گندم با نزورگے فیصلہ بلوچستانہ محکمہ ورد ورا کے گورا پیسرا چا گندم موجود وگ او جگہ نبیگے سرا کتا گندم نیادہ کمیسا با پیسرگے کابینہ مقرر کت کے نرکا بدلی کنک بتا کابینہ گندم میں 100 کلو پیلک 5500 چا کم کنانا 4500 با کنگے منظوری داتک سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹیا جہلم چا بھارتی ناشرکار عبدالمجید دزگیری سر دلجمی درشان کنان گشتک کہ دزگیری چا بھارت ناشرکار نیٹ ورک چیری ایجنسی پاکستان حوال بیگے پردہ فاش کتک ای گشتک کہ کلبھوشن یادو او عبدالمجید دزگیری دنیا دیما بھارت اصل دین بے نقاب کتک ڈپٹی کمشنر زیارت ذکا اللہ ردا منگل صوبہ گونجا تنگی جہاں چا اب تلاش رستک ضلع انتظامیہ لاش تحویل زیرانہ DHQ زیارتہ سر کتکا چشکے لاش طریقتا پجا نبی تک ڈپٹی کمشنر ردا ویل درگتا CTDO دمگی پولیس ہم لا علما کوئٹہ در قانونی تارکین وطن خلاف کارروائی رد بڑھ جاہیں ضلع انتظامیہ کڈری سرا کوئٹہ در قانونی وڑا جاہمن مردمان خلاف کارروائی رد بڑھ جائیں اینیاما اسسٹنٹ کمشنر سریاب سعد کلیم ظفرہ پولیس او لیویز بھاری نفری امرہ جتائیں دمگانی آپریشن کتک کارروائی نیاما مردمانی پجا دستاویزات او ACC کارڈے جانچ پڑتال کنک بتا جنوبی وزیرستان لوور دمک اعظم ورثہ کا IED ترا کے آسرا یک چکی بیان اور یک ٹپی ویٹر ترا کے توار دیر دراز گاں اشکنک بوتا چریشے سببا معلوم طور سبب میں آماج بھی تک پولیس ویلے جاہا سربتا او پٹپولک بنا کتا